ke a le dumedisa bakgatla ba khafela bana ba sefatana sa moruleng morulo go tigolo bakgatla ba bina khabo e marte matala kere mo dinela go se kholo khafela o bedi sidibelo bakgatla ba gaitso kana le morafi o kgethegileng o tshwannang ke tlotlo yona tlotla e feletseng iseng tlotla e reketlang gope mme bakgatla betso ke fano gompieno yana mo tsatsing le go tlo netefatsa le go supa kampo ka gona go supa tlotlo eo mo go lona ka gore ke simolle pele ke ipege ke be ke le abela ka go le neela tshedimosetso e le yone kitso ya boammaaruri ka ditsa lona merero ya sekgatlha leto le re seleng re le bakgatla ba khafela mo boeteledipeleng ba kgosikgolo monga rona khafela wa bobedi go tloga ka di 20 tsa September Lwetse ka 2008 jaanong kere bakgatla betso leeto le it has really been quite a daunting journey to His Majesty mo go ene tlhogo a rona e le ene boko ba rona tota re le bakgatla boko ba rona le balapa la gage e le yone royal family ba se se leng lone letsatsi leo la di 20 le nneng le le monate bakgatla ba le go motshudi bakgatla botlhe fela ba bokwane ba kgobokane ka boitumelo mme leeto leo la monga rona lone e le gore ga se le simolola fela lone letsatsi le se leng go huleri go se kgolo lentswe go bedi ke tshwanetse ebile ke a tlamiwa ke my conscience moa wa me gore ke le lemose gore kana leeto la mokgatla le sa le simolotse kae ka gore bakgatla nnete ya baba ebile nnete e o fitlha mo bathong ka ntlha gore ya fitlhiwa mme re mo pakeng ya Aquarius ga jana ge re bua ka nako the real or original time remote transitional time ya from Pisces to Aquarius. So this transition ka boyona re bua ka dipaka re bua ka nako ina le process e tsalang progress gore goroge sentle go itsentseng gore e re gere now it's mature to be called Aquarius ina process e tlisang go progressing eo ya no tlo fa progress report ya yone that process sentle pila bakgatla jaanong ke ne ke rialo bakgatla ke re le ka go kologelwa lona bakgatla betso gore dingwao tsa rona re le maAforika ga di tshwane ne ke supa gore go se kholo leto la ge la keteledipele le se le tota le simolotse ge seneng rraagwe go te o huleri le simolola jang bakgatla le simolola jana yes o ntse a le prepared go tloga tsalong a prepare ke sedimo sa bakgatla le modimo wa bakgatla lwa gagwe o sala a supile go badimo tau ya mangana ngwana mathula go ntseng jalo bakgatla mo khularong ya monga rona
Kgosigolo o Lentswe wa bobedi. Go ne go sena ketsaetsego gotlhelele ga ise tsamaeng le teng gore ka monga rona o ile re ba amang mokgatlha mongwe le mongwe o ne a ntse a itsipila gore ka yaanong go raya gore moriti wa rona ke Kgosigolo Kgafela wa bobedi ntle le tjabetsego no go sa tsietsope go mo ke molao wa tlholego tlhago ya bakgatla ba Kgafela go mo bakgatla ke molao ga se mantshamekiswane ga se diketo ga se script ga se art ya motho. It's an art of God and nature. Through nature bakgatla yaanong molao o tlhomamisitswe gabe ga nna le dipaki tse di tsereng karolo baki tseo bakgatla di ntse di a tshela ka jeno nka dinouta tse di tsereng karolo dipaki tse di neng di tsaya karolo go netefatsa katlego ya tsatsi leo bakgatla dipaki tseo nka simolola ka ba neng ba apesa Kgosigolo nkwe mme ke re pele nka simolola ka dipaki ke le fe gore ge ke re gala simolola tsatsi leo le simolotse tota ka go simolola go ulara Kgosilentswe ke ra jang go ne go na le di tiro duties tse nne di sa lebagana ope fela ntle le tau ya mangana le ngana monga mophato wa mangana ene Kgosigolo Kgafela wa bobedi tse a di performileng very well tse seng sephiri bakgatla engwe ya tsona ile go itsomela nkwe Kgosigolo ya bakgatla ba Kgafela Kgosigolo Kgafela wa bobedi o tse itsomela nkwe ana la ba mo badileng ba bangile ba mo phatolene nka supa bangwe ba ke ba gakologelwa o mongwe wa bone kampo bangwe ba bone e le mo morarage ka bobedi ba tsala mmogo nae Morena Bakgatli Kgafela mmogo le Morena Mmusi Kgafela borangwane ba Kgosinthoto borangwane ba lapa la bogosi tota Morena Bakgatli Kgafela le Morena Mmusi Kgafela ke bua ka eleng gore they are in the inner cycle ya bogosi ba ba bidu ba eleng gore re ba bitsa bana ba kgosi ka sekgatla Morena Bakgatli o tsala ke kgosi ke ngwana wa kgosi fela jalo le Morena Mmusi ke bana ba kgosi Kgosigolo e kile a boile ngwana wa kgosi pele e nna Kgosigolo pele e nna kgosi ya bakgatla ba Kgafela yaanong borangwane ba rona ba lapa la bogosi borangwana go Matshego Tebele le Sedibelo ba ne ba le teng go netefatsa gore katlego eo ya letsomo e nna jaaka tlhago le ngwao di laela ra ba leboga ebile roba ka lengole robile ditlhogo ba kgatla ba ne ba senosi ba ne ba na le Morena Lekoba jaaka a tlwaelegile mokgatla o etsho ana le karolo e tona ya e tshamekileng kampo e antseng karolo ya yona mo matshelong a Kgosigolo Lentswe Kgosigolo Kgafela le lapa la bogosi ka kakaretso o mo nakong ya ka jeno e leng Kgosi Ramono Pila Lentswe ba bantsi ba itse ba mo tlwaetse ka Morena Lekoba le nna ko mophatong ne ruka ya Morena Lekoba yaanong go ntseng yalo bakgatla le ene ne ke re ke supe nnete bakgatla
ya golla nnete monate e buiwa ka mokgweleng ka teng ga e toka tokiwi ga o ka farologanya nnete gotlhelele nnete ke nnete ba kgatla morana le kuba o na le teng ba ne ba le teng yalo borre ba madingwana re Mothosa o na le teng borre o nneng e le tsala ya Kgosikgolo Kgafela wa bobedi kampo ske ka cancela botsala bo itse nte ke be sentle ba khatla gate le khotjwa ile maoto mane le fatla le libile o ile ntsala ya Kgosikgolo Kgafela Tino o na le teng ya ka tsala gore a netefatse katlego ya tsala ya gagwe o na le teng ba ne ba le teng ke ba khatla botlhe ba ileng gore for reference sake le ka ya ko the King's Journal ke buka ya Kgosikgolo Kgafela wa bobedi the King's Journal e tla le lemosa le gone go lefa thuto ya ba maruri ka leto leo King's Journal the Horse's Mouth buka eo ba khatla e kwadilwe kampo mokwadi wa yone ke Kgosikgolo Kgafela wa bobedi ya nkgang ya letsomo leo e le tsefo ba khatla e le tsefo ya no letsomo le ntse teng ba khatla la tlega ba khatla ba phutagana go tla amogela kgosi a isa tlhomifi go nna ba supi ba gore nkwe e bonwe ebile e boleile ke kgosi mathula ba khatla mophato wa monga rona Kgosikgolo Lentswa bobedi ba ne ba le teng le bone go netefatsa kamogelo le gore that very important ritual ya ba khatla ba Kgafela ya diraga go supa gore molao wa tlhago wa tshela wa lemogwa ebile o mo tirisong o no dirisiwa ba khatla le ka jego sontse o dirisiwa molao o bidiwang customary law re remeletse fela go ba khatla customary law we are customarily based customs tsa ba khatla ba Kgafela di teng di a itsewi ba khatla ba itse melao e meng e tseneng e fkhira pesa ya itse le molao wa Afrika Borwa wa netefatsa mo chapter 12 ya Constitution ya South Africa ka wona molao o wa customary law o tlotlomatsa molao motheo ba khatla wa Afrika Borwa this constitution of South Africa o tlotlomatsa ka go netefatsa gore customary law is law mo chapter 12 ba khatla e tentle ba khatla this law is law buka e ke buka molao ba khatla ga se buka ya sepe fela si ba khatla chapter 12 it's heading ya traditional leadership gore ba khatla go fa re bua ka boeteledipele bo eleng gore tradition ge re bua ka tradition mongwe le motho mongwe
o tshwanetse a lemoga gore ga re bua traditional leadership e tshwanetse nne di-customs. Traditional leadership must have its customs. So ke le fa le morago la di-custom tsa bakgatla tse e leng gore traditional leadership ya ka e le mokgwa ebile e tlomatswa ka constitution ya rona. It follows suit that those traditional leaderships customary laws are laws, and it has been promoted and passed. There are those case laws tse di go constitutional court tse di promotang ka go netefatsa customary law ya bakgatla ba kabela. O ka nna ya go case nya Mutipilane versus Nyala Pilane and the traditional council and others. Mutipilane e do go la pila gore constitutional court ya South Africa e tlotlomatsa le gone go tsholetsa molao wa traditional leadership. Is a gore is a favor. They are bound by the law and by their duties. They are compelled to do that, and they know. Ga se ga ya gore ba ira molemo for rona o no ba sa buitrele nya tle ba le incompetent ge ba ka se dire se constitution e se bua ke ka mo utlwang go te ke constitution ya molao motheo. Ke rata molao motheo wa South Africa thata ga go tla gona ga fote mofo ka gore ba ga itsho go botlhokwa ka gore bana ba ka jego ga ba itse gore re ba fe kitso e gore this constitution e re referang to yona gore nne teng. There's a history, very painful one. There's a very painful history. Me batho ba bang ba ba senang kitso ba nagana gore this constitution e simolotse ka 1994 ka ntlha go tlhoka kitso. Yaanong ke ne ke re ke ba tlhatlhelele constitution e ntse teng go simola ka 1996. Between 1994 to 1996, Renal interim. It was not our constitution as South Africa. So this constitution is simulate go nna effective and is simulate go nna molao ka 1996. Go dumalanwa ga se molao motheo o tshwana le wa go Botswana. O iseng go nne le tumelano ya ona. O lebelle from 1994 to 1996 process e kana ya the intellects ya traditional leaders ya batho ba reng ke di plenipotentiaries, the economists, the politicians bana ba rona ba tlotla se sa tlhokagaleng se ka jeno e leng ngwane matshego a rona re itshegeditseng ka sona dipilara tse e leng melao tse re sa tshwannang gore re di fapoge mme re lemoga bakgatla gore ba bang ba eta ba dithula ene go thula pilara o tlo ka nama ya ka ntse re bona ba bang e le po ba parama ska ba nyatsa molao o sike ba nyatsa molao ka gore molao o reng ke molao motheo o ikaegile mo natural justice, and there's a force here e bidiwang traditional leadership. There's a force mo gare ga constitution ya South Africa. This force e nngwe e bidiwa humanity, botho. It's a force, it's a spirit, it's living, it's not just a word. And there are words which are spiritually binding to a leader, any leader in South Africa.
ge fela o le moeteledipele wa batho o itse gore you are bound by these laws. You are confined to these laws. Ga o iri tsa maikutlo a go, ga o iri tsa gore go tsa ke madiopo kampo o itumetse thata. O bo tshela molao tau o kometsa